Magaling kang kupal ka. Nasa, Ah. Ah. Patay sa gamot. Ah. 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 Biang, 5 na biang ko. Ya, tayo 5 na biyang. Ay magharap na biang. Ay mag-gitar ba ako? Ah. Kantado na. Biang. Kantado daw na. No, 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 no. Ah. Ah. Unoy, butang inoy. Ah. Ikaw na. Salamat kayo mga kuya, salamat mga kuya, salamat. A few moments later. So ayan na, ayan na. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Magaling kang kupal ka.
Tawa niya! Pahapon ka ba meron? Pahapon ka ba meron? Ay, wala lagi si Ardri, kuya. Wala lagi si Ardri. Wala lagi si Ardri. Grabe kanina. Wala lagi si Ardri, no? Grabe, wala lagi si Ardri ba? Buisit. Gitu. Ay. Awa. Meanwhile. Ano to, ma'am, ang requirement? 3 pieces, 2 by 2 ID. Nasa nasa, Stefan? Play sa demo. Gago! Oh, marami na siya requirement. Magaling kang kupal ka. Salamat. Salamat. Coy, coy. Gawin. Agto dito. Kadali. Pakita dong. Ini guys yung Glenn ina pagdapit niya. Glenn maglimong. Ilaglen na gano'n, ilaglen. Yeah. Good morning guys, magsha-shoutout na naman tayo sa mga solid supporters natin guys. Umpisahan natin kay Jid Barlubinto from Davao Oriental, shoutout. The Breed Elite, shoutout brother. The Breed Elite ha, shoutout. Rodrigo Asarcon Jr. from Surigao City, shoutout. Rogel Ibarbia, shoutout brother. Sa kong igagaw, Michelle Tagab ha, happy watching. Junil de la Piña pare, shoutout. Good morning. Edward Jan Suplido, good morning pare. Miller Santa Ana, shoutout kaibigan. Remark from Panabo, shoutout Remark. Bernie Mahilom from Iligan City, happy watching brother, good morning po. Bye-bye.